Slovo o jeziku. Serijal o crnogorskom jeziku nastavljamo slovima š i ž, čije je uvođenje u pravopis izazvalo što pozitivne, što negativne reakcije. U primjeru građenja zbirne imenice pomoću sufiksa je, kao u imenici klas, klaše, situacija je nešto drugačija. Naime, suglasnik s koji se dosljedno jotovao u š na cijelom crnogorskom jezičkom prostoru pod uticajem doskorašnje standardno jezičke norme zamijenjen je regresivnim oblikom sa sj. Pošto su takvi oblici u savremenom crnogorskom jeziku opšte prisutni, prihvaćeni su kao normativni, kao na primjer klasje. Isto je sa građenjem pridjeva pomoću sufiksa ji, na primjer pas, paši. U crnogorskom jeziku ustaljen je regresivni oblik pasji i zato ima normativni status. Važno je ponoviti, upotreba crnogorskog slova š nije obavezna, ali fakat je da postoji u našem jeziku i to zasluženo i čini ga drugačijim od ostalih štokavskih standardnih jezika. Čim počne šever, najmilije mi je doma da šedim. Dođu mi prijatelji pa napravimo pravi šednik. Dođe Maša i priča o gušenicama i drvošečama. Dođe Šata sa svojim ševernjacima i ona šerepica od šake. Šedimo na dvošedima dok se od šeđenja i čakulanja ne umorimo. I niko nije šetan, iako nema bezosjećajnih. Bešedimo o čemu god nam je milo. O onome što nam nije milo mislit ćemo šutra. Uz fonem š suglasnik ž je glavno obilježje savremenog crnogorskog jezika. Ta dva slova razlikuju ga od ostalih standardnih štokavskih jezika, srpskog, hrvatskog i bosanskog. Suglasnik ž decenijama je tretiran kao dijalektalni, iako se stalno upotrebljavao. Ušao je u standardno jezičku normu upravo zato što se uprko svemu održao u upotrebi u Crnoj Gori. Fonem ž u crnogorskom jeziku može da bude proizvod jotacije, kao u primjerima ženica, ižesti, žeden, iželica, koži i sl. Takve riječi imaju dubletne oblike: zjenica, izjesti, izjeden, izjelica, kozji i sl. On za sebe tvrdi da nije iželica, a to znači da nije ni izjelica, bar ja tako mislim. Ne znam samo kako mi onda sav hljeb iz kuće ižede ili izjede. I sin mi bijaše ižeden ili izjeden, uglavnom ga nema. Nema ni mlijeka, kožjega ili kozjega. Eto, a kleo se u ženicu oka svoga i u zjenicu da nije ni iželica ni izjelica. Ako fonem ž u crnogorskom jeziku nije proizvod jotacije, tada nema dubletne oblike. U primjeru građenja zbirne imenice pomoću sufiksa je, kao u imenici brezje, to je pravilan oblik. Naime, suglasnik z dosljedno se jotovao u ž na cijelom crnogorskom jezičkom prostoru, ali pod uticajem doskorašnje standardno jezičke norme zamijenjen je regresivnim oblikom s zj. Pošto su takvi oblici u savremenom crnogorskom jeziku opšte prihvaćeni su kao normativni. Isto je sa građenjem pridjeva pomoću sufiksa ji, kao u slučaju kozja, kozji,
Taj regresivni oblik ima normativni status. Važno je znati i ovo. U crnogorskim antroponimima i toponimima nema dubletnog oblika slova ž. Na primjer, Žagora, Žajo, Koža, Kožaglavica, Kožagreda, Koža kućišta, Koža pećina, Koža rupa, Kožača, Kožak, Kože borine, Koži bor, Koži krš, Koži rt, Koži vrh i slično. Pričajte sa svojim prijateljima na svom jeziku. Bitno je da sjedite ili sjedite zajedno, a razumijet ćete se svakako.